اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو سون موضوع چھ آز افسان افسان کیا گو جماعت چھ نائمی ہن افسان گئی لکٹ دلیل کیا گئی لکٹ دلیل افسان چھ مخصوص زمانس تو مخصوص کردار سنزِ زندگی ہندس کن مخصوص واقعس ترتیب دت تمہ زمانچ مروجہ زبان من تتھ پٲٹھۍ پیش کران زِ یہ چھ تمس کردار سنز کلہم زندگی ہند ترجمان بنان کٲشرس منٛز آو 1950 عیسوی منٛز افسانہ لیکھنُک تجربہٕ کرنہٕ یہ تجربہٕ اوس واریاہو فنی کمزوریو باوجود بالکل صادر وار تہٕ ساروٕے کٲشرس منٛز آو 1950 عیسوی منٛز سومناتھ زُتشی سٕنٛدِ طرفہٕ گۄڈنیُک کٲشُر افسانہٕ ییٚلہِ پھُل گاش لیکھنہٕ امہِ پتہٕ لیوٗکھ دیٖناناتھ نٲدِم جوٲبی کارڈ ناوُک افسانہٕ 1955 عیسوی پتہٕ آیہِ نٔوۍ کینٛہہ افسانہٕ نِگار امیش کول برٛونٛٹھ کُن یِمن منٛز امین کامل علی محمد لون اختر محی الدین غلام محمد صوفی امیش کول بیترِ گو وغیرہ اختر محی الدینٕنۍ واریاہ افسانہٕ چھِ مشہوٗر یِمو چھِ پوسٹ کارڈ افسانہٕ تام لیکھمٕتۍ وٕنکٮ۪نس چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز وادی منٛز افسانہٕ نِگارن ہُنٛد اکھ جان تعداد یِم افسانن نوٚوُے جہر تہٕ انہار دِنہٕ خٲطرٕ مٲدانس منٛز ؤتھمٕتۍ چھِ